Nereye gidiyorsun? Termile içler ettiler. Çok kıymetli personellerimiz, müftülerimiz, halkımız, şimdi açıklamamızı eş genel başkanımız Kob komploya ki nav netewi ko hemi hezin hereme o cihane tedat cidigirt o 27 sale rebere gele Kurd bu komploya ki hovane diligirten em ji bo şermezar kirna be komploya hatne gel hebudu gele Kurd 27 sale لحمی کردستانه لترکیه روشلاتا ناوین و جیهانه 27 ساله بین افبر لحمبری و کمپلو ناو نتوی نرازی بنا خواه نشان داده قبول ناکه ام کمپلو لحمبری ریبری گلی کرد رزدار جلان گلی کرد 27 ساله قبول نکریه و ایروژی نشان ایروژی قبول ناکه ایرو به هزاران گلی می آمده لحمبری پروتستو کرنا کمپلا نام نتوی عمل بدرینه 1000 جار هبن ون 1000 جار هبن صحت و خوش بن ام به کمپلو القاده کی دیروکی پروتستو دکن افکاد قادا شیخ سایده 100 سال برای پیشنگته گله کرد شیخ سایدین کال لویدره لوی قاده هات دار وکرن 28 حزیرانه لوی قاده او 47 حواله خواه هات دار وکرن لی 87 سال شونده دیسا دخواستن سر گله کرد سر تکوشینا گله کرد همان تشتی فرض بکن لسر ریبری گلی کرد رزدارو جلان نه جوتمه 1998 به کمپلو کی ناو نتوی دخواستن دیسا 100 سال شونده قدره گلی کرد همان به کمپلو ناو نتوی و به هرمی بردوام بکن لی تشتکی دیجی هدف دگرتن تشتکی دیجی دگوتن امه به دیلگرتنا ریبری گلی کرد رزدارو جلان تصفیه کرنا تکوشینا گله کرد بگوینن دگوتن امه به دیلگرتنا ریبرو جلان امه تکوشین داویر تکوشینا آزادیا گله کردستان بینن لی پشتی 27 سال شوندا ایرو کو امد بینن ایدی گله کرد تکوشینا آزادیا گله کردستان بویا هزکی ناو نتوی بویا هزکی هرمی و اف حقیقته اف راستیه و میماری ویجی ریبر گله کرد رزدار جلانه کسی این کود خواستن کسی این کود تصفیه کرنا تکوشینا آزادیا گله کرده رول گرد جیه گرد و اینسیاتیف گرد به پیشنگتیا ریبر جلان 27 سال همی لنگین کمپلوین ین هرمی ین ناو ولاتی و هزین ناو نتوی اف کمپلو هات بالا درخستن به فراستا ریبر جلان به سکنا گله کردستان و به تکوشینا گله کرد 27 ساله ایدی ام دبیجن همی لنگ کمپلوه هاتیه بالا درخستن همی لنگ تصفیه کرنه هاتیه بالا درخستن سکنا گله کردچی نشانه بره
ادی ام گشت و قناقه کی ادی هزا گلین کرد کوبوی هزا کی ناو نتوی کوبوی هزا کی هرمی گشتی قناقه کی گرینگ گشتی قناقه کی دیروکی او جی ام دبشیر کو ام پیواژوی کی دانه او پیشنگتیا به پیواژوی رهبری گله کرد رزدار اجلام و اینسیاتیف کی مزدل پشتخینه ایدی ام دوی قناق دانه افتکوشین کب آزادیا گله کرد تاجیدار ببه ایدی افتکوشین برخودان لحنبری کمپلوه بستاتیا گله کردستان و گله کرد تاجیدار ببه ام جبوی ودمشن ام جبوی ود تکوشین دکن و ام جبوی ود برخودن حتی داویه جیمه برخود بدن به پیواژوی کارزدار اوجلان به جواکی کی دموکراتیک و آشتی بناو دکر ایدی ام دخوازن گله کرد گله کردستان دخوازه ایدی اف ذهنیتا کمپلوی بداوی به لپاش بنرن لبیستو 7 ساله کمه لپشت خواه برینن گله کرد لحنبری تندیه لحنبری تصفیه کرنه سری نتوان و نتوی نجی رهبری گله کرد رزدار اوجلان لحنبری کمپله ناو نتوی سری نتوان و نتوی نجی تفگر آزادیا گله کردستان سری نتوان و نتوی نجی اف تشتکی در قهوله اف حقیقتکی در خستی هوله اف راستی کی در خستی هوله او جی اوه 27 ساله به هزین جهانی را به پشگیری و به پشتوانیا هزین جهانی را و دخواست که تکوشینا گله کرد داوی به لی داوی نهاد لی داوی نبو هنه کیدن مزن بو زیده فره بو و خوب جهان دا ناس کرن خوب دنیای دا قبول کرن جبر به که امد بیجن او هزا کوتگو امد تصفیه بکن او هز بو هزکی ناو نتوی بو هزکی دیروکی هزکی حقیقته یا پیواژه که امت دانه اگر با آزادی تاجیدار ببه اگر به ستاتوی تاجیدار ببه اگر با آشیتیه کی رومت تاجیدار ببه دمل دست و تقاز اوه که رهبری گله کرد رزدار اوجلان آزاد ببه آزاد ببه گله کرد گله آشیتی خواست یه آزادی خواست جبوی آزادیا رهبری گله کرد رزدار اوجلان به موتیواسیون کی مزن تید کوشه برخواد ده دوی پیواژوی ده اگر اون پشتوانیا و پشگیریا گله کرد و کردستانه اون دخوازن دمل دست شرط و مردین آزادیا فیزیکی رهبر اوجلان دمل دست گله بکه و مریته اون بخنه مریته حتی اونه که به مریته گله کرد به پیواژوی کی با آشیتی پیواژوی کی با آزادیه ناو ناکه دو لپارلمنتو سروکه پارلمنتو ترکیه نومان kurtulmuş دگاه komisyona meclise kodbe sivana meclise da hatiye avakiren heyecan ne geçtiği ve astı heyecan ne geçtiği ve ferasete kobre bere gele kurd rezdar Öcalan'a bir şevre amdi bejin gele Kurdistan o gele Türkiye geçtiği ve astı kobre bere Öcalan'a danustandın büke le mecliye destilatare heyecan ne geçtiği ve astı kobre pevajoy peş bıkine jiber ve ke em ve pevajoy komünist serkeşiya edikin ev destilatlar serkeşiya edike em ne bavarın gele Kürt ne bavara dayık ne bavarın jiber ve ke wen çareseriye ki hakiki wen nakşeriye ki kol ser hakikati bimeşe wen peş nakinin wen çareseriye خیالی و خاپیناک پیشتخینن
le zike gele Kürt Kurdistan'ı ji politikayı wera xapînok têre me tecrübeyn herî mesin kiriye o em politikayı we naxapînin me berê Xwedaya azadiya rêberê gelê Kürt Rêzdar Öcalan heta dawiye heta azadiya me vê tekoşînê bimeşînin. Edi nel Bakurê Kurdistan nel Türkiye ev pêvajoya Anê em dibêjin ne sînorê Türkiye'da sînor ye ev pêvajoya wê deriyên aşîtiyê û azadiyê ji rojhilata navîn ji gelê bindest û mazlûm re veke sekn û feraseta Rêber Öcalan sekn û feraseta Rêzdar Öcalan em dibên wê dawî li şerê rojhilata navîn bîne wê dawî li şerê Kol Kurdistanê 100 sal zêde ku di qewme wê dawî lê bîne ji ber vê yekê mühîm e ji ber vê yekê girîng e Rêzdar Öcalan azadiya xwe ya fîzîkî bi azadiya gelê Kurdistanê vagirê daye em zanin nêzîkatiya we ji bo Rêzdar Öcalan nêzîkatiya gelê Kurd e em baş zanin me gelek tecrübe kiriye em bi salane tecrübe dikin nêzîkatiya we tecrida giran kol hemberî İmralı hemberî Rêber Öcalan hûn dikin di heman demê de li Kurdistanê li ser gelê Kurd û gelê Kurdistan wê polîtîkayên şer pêş dixînin ji ber vê yekê azadiya Rêzdar Öcalan azadiya gelê Kurdistan e azadiya Rêzdar Öcalan pêşengiya aşîtiya rojhilata navîn e gelê Türkiye gelê Kurd amade ye gelê Türkiye jî gelê cîhanê jî rojhilata navîn jî ji azadiya Rêzdar Öcalan ra amade ye tiştekî dibêjin dibên tenê bila li vî welatî li rojhilata navîn û li Kurdistanê Türkiye bila îdî aşîtî pêş bikeve bila azadî pêş bikeve bila wekhevî pêş bikeve lê siyaseta Türkiye ji vî ra amade nîne desthilatdariya AKP ji vî ra amade nîne xwe amade nake her tim vê pêvajoyê taloq dike em li vê dirê li Amedê bang dikin tehamül û sebra gelê Kurd neceribînin tehamül û sebra gelê Kurdistan neceribînin bi polîtîkayên xwe qirêj ra nekire qurban em viya baş dibînin lê êdî pêwîst e êdî hewceyê ku şert û mercên azadiya Rêber Öcalan o statiya gelê Kurd qebûlkirina ziman û nasname o çanda gelê Kurd li ser bingeha yasawî zagonî qanûnî were qebûl kirin gelê Kurd viya dixwaze gelê Türkiye jî ji vî re amade ye gelê cîhanê jî amade ye her hêz her quwet jî amade ye lê ev desthilatdar her tim beng dideyne pêşiya me her tim beng deyne de ser siyaseta demokratîk yê ku cîhan bi terorîst nav dikir ku hêzên hemî cîhanî bi terorîst nav dikir navî wî Colanî bû di 24 saet da ji ber ku serî li ber we tawan ji ber ku li ser berjewendiyên yên hêzên nav dewletî serî li ber wan tawan navî Colanî kirin Ehmed Şara kirine Serokkomarê Sûriye lê gelê Sûriye jî gelê rojhilata navîn jî zane çi zihniyet e sekna Rêber Öcalan sekna Rêzdar Öcalan 27 sal e lê birênin ve paş da birênin ji 1993 heta virda 32 sal bê naver dixwaze li vî welatî azadî û aşîtî pêş bikeve her tim gotinî we ew e her tim feraseta wî jî ew e her tim dîtira wî jî hewbû gotina dawî em gotina dawî bila wiha be em li Amedê li qada Şêx Saîdê kal em bang dikin em bi îradeyekî mezin bang dikin bila herkes
هیچ خو بده سر خو بلا هر کس عقل خو بده سر خو بلا تو کسی که به داخواز و آرمانج آزادیه و آشتیه یا گله کرد یا گله ترکیه نلیزش با برشواندی خوین روشانه ام زانن او دستلاتار چی دکه ام زانن ذهنیت اوی چیه او چی پولیتیکای پیشتقینه لی ین کو آزادی ین کو آشتی پک بینه ین هزین هری بقوت ین هزین هری مزن تکوشینا گله کرده تکوشینا گله ترکیه او گله کردستانه یه هفاره جبر به کی بار سر ملیمه ام گله کردستان تجار مافی خواه آزادیه و آشتیه وقتی خواه نخستی دست داران وقتی خواه نخستی دست نیاران ام ای را جناخن سبه جناخن جبر به که جبر به که چاره سرکرنا به مسئله دو قناقه کی گرینگ دایدی دو قناقه کی دیروکی دایا بلا گله کرد بلا دای کلمه ری حوالن ما به وحش یاره تبگرم حتی داویه امی فراست و سکنا خواه جبای آزادیه و جبای آشتیه پک بینن لی بلا باش بزانبن ون چی خاص ریبره گله کرد رزدار جلان کریمیناله بکنجی ون چی خاص ده چالکی امدا ده برخوادان امدا ده تکوشین امدا ون نرازی بنا خواه نشان بدنجی لی بمیلیونان به 10 میلیونان لجیهانه بویا ریبره جیهانه نه گله کرد بویا ریبره جیهانه و اوشی قبوحاتی قبول کرن و نشی قبول بکن و چاره سری لسر به حقیقت چه بگم ببان هستا از تبلیبونا و از سکنا گله کرد ایران همی کردستانه نرازی بونه که مزن هات نشاندان بلا باش برنن گله کرد لهر داری تشتکی نشانده دوه گوه بدنه دنگ بدنه آزادیا رزدار اوجلان دخواسته جبر کو آزادیا خواه ده آزادیا ریبر اوجلان داد بینه حتی هم بگیجن آرمانجا خواه امی تکوشینا خواه بردوام بکن ببینن خیر و خوشی دا